Mayong bunta guys. So karong adlaw guys no, nakuyog ta ning nagpatrolya sa kadagatan guys. Unya naguto man mi anahon-ahon ana mo na mangayo mi og kaon nining isla guys. Kay medyo gutom na. Nya na nangambak na guys kay ara nagyong gutoma guys. So karon mangita tag kaon diri guys ug nabag yun tay makanan. Samtang nagbaktas minining isla sa Sagasa guys no. Sa isla din ni Sagasa guys no among gidumguan. So nangutana mi og asa ang balay sa kapitan og mga kagawad kay adto mi mangayo og kaon. Galing ya. So karon guys, nakita na namo ang balay sa kapitan. Sus arang buutan naman dahil kapitan diri guys, og mga barangay official. Gisugbaan mi og dagkong isda guys arong makakaon mi. Onya nangadji na dai mi aning time guys no. Kay gigutom na gyud mi kay ready na ang pagkaon. Pagkahumana mo pangadji guys ay wala sibog na guys. Kaon na kay alas 2 na dining time guys no. Grabe gutuma na gyud guys, nagdagook na gamong tiyan. So kinip abira na guys kay lamiya kay sinugbaoy niya pagiparisan gisawsawan og tuyo nga hang kaayo ang sili. Pagkahuman na mo og pangaon guys, agitagaan day minining pangpahilis kuno ni guys no. Bahalag di mi kayo ganahan ani guys. Matik na guys. Pagkahuman na mong pangaon guys, unya inom og gamay, busog na kayo guys. Nanguli na mi ani, baktas-baktas na mi guys. Babalik na mi sa among sakyanan kay mobalik na kuno mi og patrolya sa kadagatan.